Ova unutrašnjost je opasnost za tebe tamo i mene samog. Sve predavno nije na stolu pa ću pojest naglo. Ne gine zatvor, proizvod okoline ko hitman. Na meni bar 101 razlog da s 30 imam feeling da je za mene kasno. Ovo je skup spisa šta se zbiva kada čovjek sa vrha planina odlazi gdje sve je ravno. Mrtvu ribu struja nosi već odavno. Pa šta ako umrem ponovno, doslovno tebi za vratom. Nije važno što me tako gledaš, već sama činjenica što se sa smrti hoćeš jebat. Ajde tebra izgleda, našao sam sebi ravnog. Osobno neće biti ko Tupac i Biggie, ne. Ali šta ćeš kad je svuda sve baš puno pički. Zato kuje bolje, slušajte ovo na vlastiti rizik. U knjizi smrti nema pravila, sve ih na putu izmislim. Zato nemoguće je da shvatiš kako živim. Nakon svega ovog neće biti živih. Ja slinim za krvi svakog puta kada je vidim. Negdje da se širi, nemoj da se širiš. Najbolje što mogu učiniti je da odnesem tebe gorega od sebe iz svijeta živih. To je moja usluga svijetu što mi je dao da ovo proživim. Ovi osjećaji divni naglo postali su isti onome što ja pomislim. Kaos je u duši taoc samome sebi u glavi. Svaki dan se budim da se ponovno uništim. Ispod crnog neba crno mi se piše, ali ne znam šta će biti. Ulovim se ko manijak da hodam tamo gdje mislim da ti si. I molim se da nisi, molim te oprosti mi Bože što ću učinit ovo. Samo ispovjedi su moje da spriječim da se bilo koje od ovih stvari dogode. Kad sam dobio odlike bombe prvog sam puta shvatio da sam zaboravio bit čovjek. Groblje je place, ti sam ostavio snove. Novce bi se podijelio da mi je bolje. Trolje bi se zamijenio za srce tvoje. Dođe mi da uzme dušu jer ja želim biti opet Man's hell, yeah.